ka so ton cheu ing ma ka soi mai với na hiền cắt na các profession na karun soi vak don lo helai ka soi na tu mun ani lawa kan share tu public release tu chin chu pu fa na ne LPS special report program a kan soi to a các profession na kan na ka soi vak don lo zo na ka zo don cheu ta hian tu teng e lo kal kho kan zo lok teng cheu ring de win tu teng e lo kal kho hela hian tu teng e kan ni kan identification kan share ka zo lok don cheu chu chu tu teng e kan ni không ai thế lắm Xuân thế lắm hết tất cho in zir lại cần đi remote low GAC student cần đi remote low Mizo chala in đi Mizo chala cần đi cần chuyện rủi đâu in là tỷ bội cần ôm hết cần tỷ lệ cốt đẹp Kufa mấy giờ secret anh po zu number 4 à anh kim đầm đồ thằng in chút tiền nó đi bùa chút cần ôm em Mizo chalai Christian tan chút thiếu đi chỉ là vậy à mà sắp ra chuan Bible đang tiếng nghe thì cần thu rin in hana thu xia cái đang tiếng nghe thì là lý xuân soya ít thiang lim tu ra đi cái cả thiang lim xia à thì chút là lý xuân thu soya đi cắt soya đi lo wa là lý xuân soya đi Mizo thằng va Mizo nula Mizo thằng va Christian chú rui lo win min ti boy tu ra đi lo phot đi na chút cắt soya mà sa du chuan adot le chuan hetilai a hian helai hun ron thua tun in final year semester tuna or 6th semester exam mason tura in ron thuna tura hian eng ang chen nge in struggle eng ang chen nge har sak na in to ti hi nang mani in so kaduni ti chuan book life le reality life in shashang ka soyom zia chu nang ni chu tunlai khovela technology information technology khovela oma AI ang te eng kim ol sam na khovela oma tin karin dan chuan chung ko har salut tukle keima ni ang a in struggle ka karing chi lo ni voina hian ka nu ka ul lek lek helai muna in ma thin soi tu ra karun tin ton hian ka be si phak lo thilani thina kan no pan lai ti ve khang lang era chuan tu nang level hi ka thlen hi tu ma nan jing lo hetinga ka survive tu ma nan jing lo kan khuwa chua zol kho kan lan mon pui punte MLA advisor to CM emita khuwa hi kan ya kan u ten ya umon pui te hi eng ho te po hian hetinga ka survive hin jing lo har sak na in ashu kan khuwa kan har sa ma kan ka soi don in ron in zirnan in du le min nui ro zungol vei chung ko tang lo piang lo sei lian kan kanu in min sing tu kanu hian kapi ne na thathum mi kan in min kal sa nu pasal dang min nei san ni chuan kum thum kan in kapa in min ron chuaya kapan nu pui dang anaya kan har sa zungol an veya an nu pa Hindu le min nui ro tu na ya mo a in soi mo po min ti ro ka poi ti ro in future ta ka soi to chu tiang family tang rong sei le chu inom karing le lo chu tiang chung kwa atanga helai hun ron theng hi inom karing lo ni chu zola in som ria khuwa le ka are thei ber kan ni mi ni so kan ni school kal te kha za tha government comprehensive middle school kan kala uniform ha tu mu mal po kan nei lo wa uniform hak lo wanga an shem zin ber pol kan school nuam ti lo na wangin
rama kan luta ram hnuaia kutna kan thoka ka le khazir dan te chu in pei ve kher lo mai thei tunlai tong takin tunlai thala in so mizo thalai ti china ka soeng han in so tur ni lo kan so tur ni lo kan ham future ni ka soi rei du mai thei ti chuan thingtlanga in somriat khona ka bo are thei ber kan ni wang a khe ka ti lu tu kai zo la ka rom chowa so la son a veng chu ka soi lo ma ta chung ka thina ka na ra yan uluk de wen chun sir in hunga hi ka in lu a khan sajun tam khopa mi in huenia saju si nan hi ka na ra se ti chuan in lo pai lai zola school te ka kala ar sa de un sipai ha kan tinga ni sang ni khwa june ni so parpa sipai kanin tara la mola yar la mola kan tinga ni sipai ka tan chung zong khan HRDC kan tia Army Education Wing a hian Human Resource Development Center kan ne ya chuan pol kwa under matric kha pol ko po so pakhat kha training center kan chunga zir theina khum khan hongani under matric kan venu ala mizo lu tha ko khan tu manan pe lo ti chuan kan training chuan walin po som pakhat ka pasman chu tiang ang chuan le kha ka zirani a zong chu ka hrin long chau ti chu sipaya kan han changa sipai kan chan huwa po mi chuan sipai kan changa heta sang hin som pali vera operation engemaw kan han kala khoi amo kan hinga lo nga lomzuala chu awani le mai ti tia chung te hi athiam chak ko pa kasmiri tia na pia an tia chung thiam chak kan ni remote lo azirin ka zirani thani chung uwana ne kan komna khanin lo en chuan thani chung zir turin hun pakhata kasmiri local language zir turin ka kalani thani chung kha dar kar somni palia dar kar ni kamu lo thi atam lu tu le khabu chi sang hemi Sanskrit kan ti te le Hindi kulmu kan ti ho Punjabi tong te le he ting ho ayan harani Kashmir tong te chu khang ho khet tur khan le khabu un pui kha voi ang sange ni khat chung khan da ka sum pali chung kan ka chia so ngai tu ro athiam mo thei lo trong wat thumal singa tal in thiam lo chun khoi ram trong ma hi nal takin in mang thei lo thani chunga bel taka Kashmiri apo pahari trong mo wat singa ve bel taka thiam tur chuan dar karin in dai lo ti chuan heta kan lo kala enge mo kan ron om so chu fan nei min tirong ta van nei tur hian thori mangai chu ka soi le tu ni in thori mangai tuna hian in chuak don enge ni in tum ka so tam cheu mumal takamin chang thei pui nom le karin chi lo ni china ko kan identification ka so cheu student ten tia zirlai kan ni sathia ringot lo mo kan nam kan ram in nga na after 10 years kum som lo niam le tura chuan kan ram kan ham hi nang ma ni ho lo hian hetilaya BAMA ron chuak te ho lo hian tunge kan ham hi en kol don vai pa mi chakma pa ni kan chia na ngayo kan identification po kan share lo chuan kan ni na po kan share lo chuan engtinge kan future kan ham hi kan en kolam chu in share ka du ni in lo chuwa kanga Mizo thalai chuan kan se to hi kan tha tur ani lo kan tiang kan ti chu kan tha tur ni lo operation kan ne ya kanan kal chowa operation na lo tinga deep briefing conclusion documentation kan siam ani chu ta kan general pakhatina soi chu Mizo tlangwal rui thei thini na ti pui lo ka tiang an ti thei lo kala shelo ti Punjabi ba ni chu se tu chu mo Mizo te thei na kan nei om sia chu kan in shelo